Lotus Tower. Episode ya kabiri niyo dusatira gutangira. Ni nyuma y'aka karimbo keza cyane ka Bruno Pilot yisi nkoko. Episode kabiri itangira ni kugasobanuye times.com. Bidagureti. Filimi iraryoshye. Ibintu ni fresh. Kuranchi ndicyariko. Aya basi. Lotus Tower cyangwa se Mysterious Lotus Casebook. Okay. Iyi ndirimbo mugomba kuyikunda koko. Mukayikunda cyane. I wanna ride for your body. Okay. Sada gas them loco. I don't sako. Irijoro turajana kurji moko. You so sweet and choco. No quiz soko. We go today out kurji moko. Sada gas them loco. I don't sako. Irijoro turajana kurji moko. You so sweet and choco. No quiz soko. We go today out kurji moko. Filime kugihe, filime zigezweho zazindi zose mwabuze ni kugasobanuye times.com. Bidagureti mudukorye Skia Lotus Tower episode kabiri itangira. Bidagureti demusobanuzi aka nagasobanuye time short time. I wanna ride for your body. You need a great entertainment. As them loco, I don't sako. Irijoro turajana kurji moko. You so sweet and choco. No quiz soko. Viringonga today out kurji moko. Wada gas them loco. I don't sako. Irijoro turajana kurji moko. You so sweet and choco. No quiz soko. Viringonga today out kurji moko. Hari ikintu mba nimo ndagenda ndebamo gake gake ndaje nyivumbure butete nitonze. Iri joro turajyana kurya inkoko. Reka dutumikira badutumye ubundi dutangire gake gake butete. Bidagureti. Ese waba warabuze ishuri ryiza ryigisha indimi kandi mu gihe gito ukamenya kuvuga neza indimi zirimo Icyongereza, Ikidage, Igifaransa, Igishinwa, Igiswahili, Ikinyarwanda ndetse n'Icyesipanyolo? Waba wifuza kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka ukeneye aho babikwigisha mu gihe gito gishoboka? Humura, igisubizo ubu cyabonetse. Ni Kigali Global Languages School. Twigisha indimi mu buryo bugezweho bufasha umunyeshuri kumva neza ururimi, kuruvuga neza ndetse no kurwandika. Dutanga amahugurwa y'Icyongereza kandi ku banyeshuri bagiye kujya muri kaminuza bakakimenya neza kikabafasha mu myigire yabo. Akarusho kacu nuko abakeneye kujya mu mahanga dutanga certificate muri TOEFL, Duolingo, DELF, TEFSAT. Kubifuza kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka nabo twabashyize igorora. Ase ko bidasanzwe ko mpuruza none ibiki byakubaye? Nyine ndagira ngo nize ya mashini yawe nigere kweditingira dore maze ukwezi nta coding. Niba nibuka neza ejo ntwambwiye ko waguze imashini. Yego narayiguze ariko ibibaza imashini ndi kujya ku exporting bakambwira iminsi. Icyo ni cya kibazo cyabonye cyo gura imashini z'amagi. Imashini 800 ubu ni make kuko muvana. Cyabanye kada maseno wakoye inkoko. Ngo imashini 800 ikabidakora. Ubwo yiguriye he? Ku mukorode twahuye ngo yarashinze company muri iyo minsi. Apo kuba kidakora si ikibazo. We kimusubiza ndabiza abacuruzi banyaho batanga garante. Wahora n'iki ko nagiye mu gitondo akanyakana ngo nta nubwanze. Ose garante ntiyanditse we genda uyerekane agusubiza ibyawe. Arayanditse se ko twagiye kuyandika kamwe nta mwanya afite ngo ngende ngarabyizeye. Ubu ngo buraho utazi IT zone. Dizone. IT zone ni company itanga ibikoresho bya electronique byizewe kandi bakanaguha garanti y'umwaka. Akarusho niba uje kugura igikoresho kimwe baguhera ku kiranguzo. Ni kure ya turise ku buryo utahanyere. Oya wigira ikibazo singonga kujyana nawe wakwijyana. Ni hano muri shike kuri floor ya mbere ku muryango E047A kandi bafite n'amashami mu Musanze na Rubavu. Kubindi bisobanuro wahamagara 782 355 75 23. Ati director wa gatatu muri Jangnan Alliance
杀了四股门的尸， yishe Shangudao 山古道， wo mu Basigu 还抢走了他的尸骨。 umurambo we 他的尸骨现在 urabura 何处？ umurambo urihe sasi 以前在药魔麾下做事， wahoze ukora 这 mwibuke dutangira filime Kananga yarwanaga n'uwahoze cyangwa se n'umuyobozi wande wa Jiangnan Alliance 我曾经在药 amubwira ngo amushinja ko yivuze ngo Li Xianyi ni wari master we ati watangiye six setting 你一手建立的四股门 unatangiza Baichan Academy yatangijwe nande n'uyu musore uri aha ngaha 一定要为你撑起来。 imyaka 10 yatambutse